Znamo da grafikoni i cifre o poseti tvom web sajtu mogu biti vrlo zbunjujući i da se pitaš šta sada sa svim ovim podacima. Ipak, bez korišćenja analitičkih platformi, moderne redakcije ne mogu da opstanu u tržišnoj utakmici. Zbog toga se sve više urednika i novinara oslanja na analitičke alate, jer strateška upotreba podataka značajno pomaže pri donošenju boljih uređivačkih odluka. Savladavanjem osnova analitike upoznaćeš se sa pristupima koji postoje i otkriti metrike koje opisuju ponašanje čitalaca. Praćenjem tih metrika bolje ćeš razumeti svoju publiku i njihove potrebe. Većina kurseva se fokusira na generalnu analitiku koja ne komunicira ponašanje i potrebe čitalaca. Recimo, to što metrike pokazuju broj pregleda određene stranice ne znači da je taj sadržaj pročitan. Potrebne su ti kompleksne metrike koje su sačinjene od više različitih elemenata i odnosa među njima. Zbog toga se ovaj kurs fokusira na analitiku namenjenu online medijima, njenu primjenu, metrike o performansama sadržaja i načine na koje one pomažu u donošenju uređivačkih i poslovnih odluka. Ovaj e-learning kurs o analitici i upotrebi podataka u medijskim redakcijama je sveobuhvatan i nudi jednostavno predstavljenu kompleksnu materiju, brojne lokalne i svetske primjere iz industrije, video tutoriale kroz 2 analitička alata sa konkretnim savjetima o njihovom korišćenju, interakciju i zabavne vežbe tokom kursa. Upiši se na kurs strateške upotrebe podataka i na pravi način osvoji svoju publiku.